Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta Anton pen. APHLC pen dong mukaka hitialong son popotak protest against Kepadupo. Jai Qatar IAS retire lapen Bikram Hansi President Hamren LA Kursing Timo Sar Kiri Rongpar Babul Rongpi APSLC President Korkan Tiatum Japonsi Dok Mokai Hitialong Son Po Parman protest Padopor Bangsa Son Po Lucky delay of municipal election Karbi Anglong no land to Ambani and Adani to tell withdrawal of solar project in Karbi Anglong immediate implementation of paragraph 2 subparagraph 7 of 62 to the constitution no autonomous state no rest lason pop harma so dakpen protest pedopon bangso protest along Bikram Hansi pen lam thiki jaipon ke laki non malom Karbi Anglong along lapen asamangkang along tame kachini lap lapen kachhangjo alam the pathak thanpon kachhang jolam the CM Dr. Tuleram rong hang hem ki ma pathak CM non ke kachpheri si asopomen mate nesuposi bangso hemke kikim lake neli kali pusi social media long sitami batai cipaklar pon ilo sita lake ahokali athi CM asopo lake la ana matke konat lapen kopia tangka pensi la ana hem mate 200 crore ahem kikim un poma arta lapen income penle langdam sitami la ana matke kimun e lapen CM sita la anke kachobai sita klang ang anlo pusi Bikram Hansi pen lamthi arbokpo lapen rada phan la son pho ke manga pothak lapen kupi koson apoche protest nang kokma alamthi rada phan lapen haladak protest kidun do an aphan sitami lamthi peklar ponsi break jam Karbi Anglong along alamthi apothak Jai Qatar pen lamthi Jai pon pusi nilituma pherangke dena rong pen urun terang virta nangpali news text report Karbi Anglong news Karbi Anglong adang si West Karbi Anglong adang sita town committee lapen municipal board election kape donangji ningkan o aprang si donangi no anta pe dode det la kape dode det ke lam sugali athema ilitumandet ke demokrasi pulote munita tum aning ke hang pensi Cejalong ni municipal board tame town committee tame munit atum rat atum aning ke hang bensi cejalong ni pulotang te alang litum election pedora amit hang alar komat sikar jabdun pamahala municipal committee along board along meeting along lai amunit do nangi non ke ilitum amunit avidet lo BJP atum count CM atum EM atum aning ke hang amunit sihadak biroi dat la kang rat lekang dok kang wai kali la posi alang litum demokrasi adet ronta pipuk dak lo la pen rat atum aning ke hang pen pachi jalong ledet lo la posi la election ke pedu serak nai pusi nelitum ka dimat la peni la hello number 1 no number 2 bangela ke solar project ala khotkhoti na thua bangta kape doji bori lo non anda bori bom lang pusipu edibia lo na bang ni tum pa cancel det lo deta alang litung ka aku solar project hadak chot kali wesa na tu kape doji la penha singhason ang long da kape doji po alam ta do la kape doji pulo terne la ka binong ke ilitum along le na back door pen nang ki chiji apansi la ke claim la solar project tame Adani Ambani Domhan Longli ki pira company ke claim ra sakuri bije ta ho development claim ji tang ho po alam lai hoi ke la ke lam jong lo athema council tum development ke claim ji apan department home cap do department home cap do alang litum la home cap pen claim bom da do la pen sakuri ta hala home cap along le pi bom da do non ge alang litum bangge education department long ta master kam ta ha bongo sena RSS Bihar sena to mansi pirong hala along ka prek department ta hala bongo sena Bihar sena to mansi pirong la bu pirong lo te laga ati ma vedet pol ke theklor ke company le ban thu bom se ta thai ve lo lagi
Dapat lagi nitum la company ke wan ra development ke claim ni tang ho de la pen ke sakuri pi pala ke lam jong lagi do tang nge pi hai pi thek ke pi hai hele hala tak lagi pi thek lang ma la pen hala company long pi ni kada ke pension da long le de ji hala ni gang lo de company dum than peti la bo la hu ge thang da security ave lage development kam kali la posi la hello ni tu ge puke lage claim nang ni la son ge ni tum lage kroi kri la pen ke hala council jong si kapang tangi a hok si ilitum emethang along ri la pen ek chirai pulong de 6 schedule pang tang bek ni 6 schedule pang tangi pulong de angding hini pen angdeng so troxia teng pen election ke pendo la pen voter list ka selam la so allo bang selam bek nangi high court ta pulo ningkan ner ke aprang si pulo selam nai punon anda selam lede la posi ni tungi puke la so allo selam serak nangi la elo ni tungi la pede na pot la si ratatum la BJP la pen congress ba kapre ka department no bangke reject der nangi AP Chelsea dum pan pe hai etik ke ni tu la allo ta selama bang avelu la pen pata pen voter list pen ke cheto amen ke than dia bang ta avelu nilitum si than chojik la salam la si nitum la salam si ratatum pan kapachini kangtung la pen ratatum sini da chini bom la Tika Phonglang Su Pathua Klamalong Rong Khang Mondol Committee atum pen BJP Mass Training Ajaimik Pamanpon West Karbi Anglong Rong Khang MEC Constituency Tika Phonglang Su Pathua Klamalong Jakhong Achikloni Phai Krip Liarni Rong Khang Mondol Committee atum pen Chapatir Piponsi BJP Mass Training Ajaimik Pamanpon MEC Long Bison Bay Kachaphem Phua Jai Mekalong Officer Poman Pen KACCM Dr. Tuliram Rong Hang MP Amor Singh Tisuk MLA Rup Singh Teron West Karbi Anglong BJP President Rodip Rong Hang MLA EM MSS Chairman Lapen Kaprek Man Pen Kido Kethikingatum Chetong Dun Tika Rong Lucky West Karbi Anglong Arlopen Abarim Nai Arong Pule Hogdam Deta Hingnoni Sita Tika rong ararapan kacing thora warsai ketangri hektik pule pudam deta henoni labang sola matha pensi tika lapen inglong ararapan ke pacing thurji aphan pura CM Dr. Tuliram Rong Hang pen rat pen kacing ki chithana jaimek pedopon bang so jaimek along tika raratum tame aning kang sampen kadukabe bang pharuke thom so se hemtona tum EPHOC lapen Congress Racharya song atum pen COC BJP Racharya song along chipawdu Bangso Jai Mekalong CM Dr. Tuliram Rong Hang Pentame Tika Radapan Towar Pen Kedang Lo Kaprek Kaching Thora Warsai Chiklo Jonang Bong Sai Ke Klempi Ponchi Apan Lamchak Chipitika Borthal Pen Priyanka Balmiki Karbi Anglong News 75 houses of APSLC la pen Congress pen COC that Tika APSLC branch of President Secretary pen Changlong a team pen 375 houses of BJP party long konlong apen nito mandeng konlong nito lahino apen dak arat tumnil ban pinpura lo na pi dola kecheng sige ni charge long da dela so charge mang ke banna e charge long Karbi Anglong ke missionary ang bong ke so charge mang ke 1596 established asila so charge upon Assam Dorson ben name Assam government ben name Dr. Himanta Biswa Sharma lak tin koi PL asinili hin ben name Karbi Autonomous Council ben name lasos a charge pa develop ji upon ilinda laking koi pon po posikili pangda konlo PS scheme ke deng konjalang pinigang lo lapenang parta ladagarat tum niliphan pin pura lo na pido halai pin pura lo anta menili CC pen ke deng konje pana scheme kapichun je phan claim pon po posira thengna tamme e lam chak pon lo Jakhong ni Phai Krip Liarni AICC MP Rakibul Hussain KADCC Asa Hemalong Nakahomri Karbi Anglong MP Rakibul Hussain Nakahomri Ahut Alang Likaning Je Ponke Asamalong Gorov Gogoi APCC Amaipu Man Pengpen Asamalong Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Megjang Thekthedatlo Pusi Ning Jepon
labang so mai long kachatong dun lake Karbi Anglong District Congress Committee amaipu rotoningti APCC Kongchunbang Asok Teron APCC Kongchunbang pi sangpi Purnima rong hangpi lapen members Bidya Singh rong pi Jagat Singh ingti lapen Samson Singh ingti atum chatong dun Karbi Anglong along MP Rakibul Hussein wangpen mission alam ning jepon lapen Karbi Anglong along non kewangji Congress atum hainang jima pu alam chithan pon di Phupen Bisnuteron Karbi Anglong News যেতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি বুলি যেতিয়া ওলাল তেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে দেখিছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ টোপনি নাইকিয়া হৈ গৈছে আজিকালি চাবচোন টিভিত তেওঁৰ মুখখন অলপ খিনুৱা যেন লাগে তেওঁ ভাবিলে যে এতিয়া কাৰেণ্টটো কাটিও লাভ নাই জেনেৰেটৰ লগাইছে গতিকে কাৰেণ্টটো দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অলপ কেইদিনমানৰ আগত গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া সভাপতি হোৱাৰ আগত আৰু এতিয়া অলপ ক্ষীণাইছে মই ভাবিছিলো দেখাব আপোনালোকে প্ৰশ্নটো আহিব নে নহয় মানুহৰ মুখত ফুল চন্দন পৰক তাৰমানে কংগ্ৰেছ যে আহিব সেই কথাটো সকলোৰে মুখে মুখে আপুনি সুধিছে আপোনাৰ কথাটো নিদিব পাৰে না তাত কাটি দিব পাৰে না মই মুখেৰে কৈ লওঁ আপুনি কৈছে যে কংগ্ৰেছ আহিলে আকৌ এইসকলৰে দপদপনি চলিব নেকি এইসকলে দপদপনি চলিব নেকি এইসকলৰ কাৰণে তলা মাৰি চাবি পেলাই দিম এজনকো প্ৰৱেশ কৰিব দিয়া নাই Indeng Trokebra KSA birth anniversary amendment blood donation camp kipidopon Khaing tholona long ripaklarlona puathipi and pen Karbi lo chalia song KSA Indeng Trokebra birth anniversary mati Karbi student day arni amendment pachatonsi bang trokeb so se Karbi lo chalia song claim bang atum akijoiben vkchipi pon mati blood donation camp abirta nang palepon Pinpodame monita kai kering jia phan kenang sot nai pulote vi mate blood henlo lasonsi tangkamaha khidarle ke do tum sitami men ke vi mate blood ke long ke joy ki kali laso tengpen ke plang lapen ke boydet araratum sitami men vi mate blood kenang jia hot ke long ke joy ki jia phan pura Indeng Trokebra ke se birth anniversary mate Karbi student day arni Catalona menpen ja khonga chikloni phai krep liarni rong theang Karbi lo chalia song KSA sa hemalo blood donation kemamai peman pondo bangso mai KSA mai phubut hote rang la pen chun bang Barnabas kilinga tum pen ja ponsi bang trokep so se Karbi lo chalia song claim bang atum akijoy pen vi mate blood chipi pondo Blood donation came a mile long, law and order, lapen medical staff atum pen cherap chitosi, bang so mai, pedopon lopusi, KSA mai pubudo terang lapen kongchun bang Barnabas killing atum pen perang keting no, ning jepo. Student Association dan Karbi Anglong Assam Gawat Kurang Kurang Didondo sila bangsa dasarnya dan bukti alam tesna itu karena si Karbi Anglong Assam Governor nangki humri hot nalitum Karbi lo Charlie song ahin pen si memorandum pajir dundo kula solong nalitum bikekoi nalitum non Assam lapen Meghalaya border alam aputar ket jongdundo lapen isi bange article 244 hemtrek aputar lapen isi bange lalo moran motoga tumhanle special status government of Assam hin pen cabinet ke cheprai da asonsi Karbi Anglong autonomous council an sitami isi Karbi khai bhan mate indigenous tribe khai han ketir klub safeguard abang ngal tumandan ang pinai tula jongdun lapen isi bangela lo akola promptly towar ke bang sitami ke bonai nokpi gapot la sihula so bang danang litum product lang ponai nilitum jongpon lasi la solong alang lis dame insurance ang chipilo je Karbi Anglong lapen Meghalaya border alang litum government of Assam lapen government of Meghalaya alang litum non MOU chetobom se sign bom long rong phone pinege la pudam po puanda chinidun lo lasi kedamtang 1951 ateng pen nelitum han gadget notification hula so teng pen demarcated
natural boundaries do lapen kisuman ke pillars ke tang do hula so teng ben nilitum hul so a boundaries ni to nge no anta do bom lapen la so teng si do thor nei si nilitum jong do asi kedam tang nilitum karbilo charlie song ahin ben ge song da do lo stame non recently KC pen ingpirong ki kadobe lahanta Karbi Anglong arlo sitame Meghalaya pen munit bangsi bang surihini munit bangsi ladak ingpirong puet lahalam sitame nilitum bachini dun wala si ladak bangke ningduku lo nilitum la sinang litum governor ke guardian of the council upon nangli langdun pameka tha pun nilitum bachun ridun do ala pen autonomous state aputhak sitame nilitum ladak ke jong dundo lasi ola dar bangke alang sitame lagi niride ngawe sitame ne langdon pu busi pulo sitame ining aku isi point bang do tulang la moran motok alam sitame nili neng gedon tulo la pen la so safeguard bang nang ji pulo la bang tumda langdon pu busi langdon pu mane in future la so baching mai dolo langdon pu busi nang je charlo la Suppose in case some government to correctly the don't learn on MOU which to all to logan doctor long to it case an accident case don't see Neli to my stand galalo RNC memorandum ki piateng lo je 1951 laso Karbi Anglong laso district achelong laso agajet notification ateng pen laso ateng men si neli to ma boundary ke thirkluk laso teng si che do thor nangji neli tum Karbi Anglong arlo e don doni banga khai nang do dun kok kelage litum mun ta hoputa do banga khai ta mai pu litum long tame do amasi la solong bangke pupu ta do sitame hula ne to mone ke do ange pu parlo cheneng pu bange hula so bang kali denangji la solong bangke litum gadget notification ateng ben 1951 ateng ben boundaries la so ateng ben che do thor nai la ben hula so pillar mukha kisuman abrut do thengya do puru do hula sitame pang thekse ako I thunei pu bangse nilhin ben nilitum karbilo charlie songen ben choning ridon